Hari iki kibanza rero kiri mu murenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo. Ibibanza bibiri bifatanye, borune ya mbere ngiyi, ikibanza kimwe gifite ubuso bwa 375. Iki cyose ni ikibanza kugera gutya. Kuba rero ufite gahunda, ikibanza kimwe rero ni miliyoni zawe 15. Ufite gahunda rero wambwira tukazaza tukasura. Iki kibanza kimwe kirimo bibiri, reka tukirebe cyose. Urabona ukuntu kije, urabona ko kiri no ku muhanda, umuhanda nguyu w'imodoka. Ikibanza kimwe ni miliyoni 15, ikindi ni 15, ariko avuze ko ugitwariye hamwe yakugabanyiriza. Dore kimwe kigarukira hamwe, ikindi nacyo rero kiraza kigasoreza kuri uyu muyenzi. Iki ni ikibanza cya kabiri. Wowe ufite gahunda wambwira rero tugakora umuti. Ngubu ubutaka bwose urabona ko kiri muri site. Hano ni uguhita wubaka umuhanda nguyu.